laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ɓeɗo lamdi wondema si tawi hawri no sella sonnaɓe wona ka peeraji hakkundaji maɓɓe kaɓe ama hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓe si tawi hawri no sella. Haray oɗo mas'ala ko mas'ala mo tawata hemo mari piiji nder ton. Hunde arandere nden ko ka sengo kudugol. Nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe daginani sonnaɓe ɓen kudugol duffu on, bimana tappugol duffu on nyande peera. Duffu on no dagi tappugol mo, sonnaɓe yo tappumo nyande peera ɓe yimana kañum mo tawata ko wona ɗo jombede on, kono ko ha ɗon hatti tappugol duffu on yimana mo. Jon non ko yowodiri e fiyake kudugol ko wona duffu, wona kudugol tappugol wana bidor, ma tappugol paratiwal, ma tappugol beñuwarwal e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji. Ana Cheikh Ibni Baz e Cheikh Ibni Usaymin ɓe maki ɗum ɗon dagota ko few. Ɓe maki nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe dagini ko duffu. Ɓe maki kamɓe karmo koɓɓen ɗon ɗiɗo wonde fuslontota ko duffu on. Idan wana kudeɓe kore, ma kudeɓe bidonji, ma kudeɓe paratije, ɗum ɗon no lundi lawol nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko hunde nde dagotako. Ɗimmitel muɗum ngel amugol ngol e hoore muɗum, karmo koɓɓen no mari kumbuɗe muɗum. No wodi karmo koɓe goo wana Cheikh Fawzani ɓe maki si tawi hawri amande nde ɓe amata hakkunde maɓɓe nden, wanni worɓe janamɓe ala ɗon ko amande nde tawata kadi wana wirtaynde, wana amande nanditunde e alhaaliji sonnaɓe ɓe tawata ko sonnaɓe yani jokkuɓe fahishakuji ɗen. Ɓe maki wonde kamɓe no wawi dagade. Wana Cheikh Ibni Usaymin no mari konguɗi ɗiɗi, nokkugoɓe dagini, nokkugoɓe maki wonde ɓe daginno ka arande lawol, kono ɓaɓe humpitike ko sonnaɓe woni e huwude ton kon, kamɓe on ɓe wawata daginande ɗum ɗo goɗɗo abadan. Wakadhalika Cheikh Al-Albani kamɓe kadi ɓe mari fatuwaji ɗiɗi. Fatuwago hiɓe maki no Cheikh Fawzani makirɗa no fatuwago hiɓe haɗi wondema ka tigi tigi on hana wadde few, hana wadde. Jon non si tawi hawri en taskike moƴƴa e yeltike wana e salaf, wana yuma men Aishata radiyallahu anha fewndo ɓe sunninno jiwnkun woni Hafsatu bintu Abdirrahman ibni Abi Bakrin, yani jiwnkoto maɓɓe ko mbaɓe sunnini kun goɗɗo go ari fi yimangol jiwnku, o yiman jiwnkun ha o watti dimbude hoore makko nden. Yuma men Aisha ɓe maki akhrijuhu fa innahu shaytanun, ɓe maki yaltinane lammuɗo oɗo ko o shaytan, sabu ko wonno memminde hoore makko nden kon o dimbande. Joni si goɗɗo dimbi hoore nden tun, yuma men Aisha ɓe maki on ɗon ko o shaytan, haray ko hon woni fiyake dimbuɗo ɓandu ndun fu. Idan haray ka tigi tigi ɗum ɗon on dagotako ko yowodiri e fiyake amugol ngol rewɓe salaf ɓen ɓe andirano kanno, ɓe andirano tappugol duf e yimangol sonnaji on, amma amugol ngol ɗum ɗon ɓe meeɗa wadde kamɓe sonnaɓe salaf ɓe. Idan haray ka tigi tigi ko woɗɗitagol ɗum ɗon hattirde woɗɗitagol. Na'am. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.